Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Ground, Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kaseng United Democratic Party kawai ni kaseng san partai ke berdero kaseng riulom. Hadu kasengi ke bakado jang usnam arja kat praru. Kadang pen krea syasyan ya ke election MDC ke ban salong haus nam arja kat kandai. Dang hakalai puai trik unok pra arja kat pra kene kaseng kala berbena syusyu iki kerteng jang ki kertong ki ban ya aireng syaka election jang ke Khasi Hills Autonomous District Council bat Sajante Hills Autonomous District Council ke ban salong haka arpenyo trik ubnai rempang jang usnam arja kat kandai. U General Secretary jang ke UDP, u Dr. Jemino Mautho, ha ka jingkran bat kinong patai kubor. Ulai tu, ba kini ki kertong hi ki banya aireng ha ke election MDC, sya ke yang darbar tauan jang ke Sajante Hills Autonomous District Council, ya ki malamunjur da ke State Election Committee jang ke UDP, ki kintop yu ba marki mule, u banya kon na Jowai non, u ba dawan lingdo na mensngat khanduli, u ba Herman Kongla na War West, u ba Shanbor Sumer na Barato Mukro, bat uba lakon biam na nangba ki kertong ki banya aireng hak election MDC sya ke yeng darbar thawan jong ke Khasi Hills Autonomous District Council kilong uba polling do ubanya khon na jayaw moprem ka kongsara Linda Kharluki na maukhar penthor umkhra uba toning tersa na nongston bat uba Kisborli Kharbani na po mauhati na West Sajante Hills na Jowai North mila approve ya ke kerteng jong marki mule sitting MDC marki mule nang ta na mensngat khanduli mensngat khanduli ma dawan lingdo nang ta na War West Herman Kongla nang ta na Barato Mukro Shanbor Sumer na nangba malakon biam kini kita sangut ki bangila approve mendakasi na West Sajante Hills lakon biam on dia ngiyo pada sana Shillong City na Jayao ila approve ya ke kerteng jong ba polling do bat na maukhar penthor umkhra ila approve ya ke kerteng jong i kong Sarah Linda Kharluki nang ta na West Khasi Hills na Nongston ila approve ya kerteng jong ba toning tersa TONING TYRSA tersa bat na Ribhoi District ila approve ya kerteng jong i Kisborli Kharbani tekini ki kandaingut ki candidates ki bangila approve na singi te ke basa katukan ni kadang sa na West Khasi Hills saar la chandap ki na try by agani ka tayo ko banwan na try la hiban ban finalize mo ingani na East Khasi Hills su isa stang armut ban na Ribhoi isa stang armut te basa khambon pade kade na Shatisha West Sajante Hills sa pramut ban na East Sajante Hills nrimut tengah try by second week na try ngila dabi kade process jongka identification ke selection by second week of January na try by second week of January la dabi kemakalong hite nga try yang ngadno setang hakitu ki constituency marba kum mangila ya kren na duko basdang dei ngidon kajing ya songthu jingmut mat ke HSPDP de haka last assembly election fi songthu hi ba ka alliance kalong at the state level tin re hakni ka kanti ke bamanta pade ni ong ka alliance ka de bandai at the constituency level de haka constituency level kum makalong rambrai mo kala don kajing ya songthu opteng ke HSPDP ke UDP di hang tu nak kalian jongi ngimbu show di motion road na marka don ka jing songthu apa ding ka HSPDP ke UDP di hang tu ngimbu show kan di lada ka don ka jing songthu jeng at the constituency level aka bede ba ka UDP HSPDP ngi